Dobar dan, ja sam Darko Ilić. Nakon dugogodišnjeg iskustva u razvoju inovativnih uređaja, prepoznali smo oblast mobilnog plaćanja kao interesantnu oblast za nas. Tendencija je da u toku sledeće godine promet plaćanja putem mobilnih uređaja bude preko $100 milijardi samo u Americi. Problem koji se tu javlja je problem sigurnosti prilikom plaćanja. Rešenje koje mi nudimo je revolucionarni uređaj u mobile proximity marketingu koji zapravo eliminiše problem zloupotrebe i obezbeđuje sigurnost prilikom plaćanja. Uređaj objedinjuje najnaprednije moderne tehnologije, što ga čini ovako kompleksnim i omogućava veliki širok spektar mogućnosti i kako za prodavce, tako i za kupce. Istakao bih dva segmenta. Jedan je segment bezbednost koja se ogleda u obavljanju same transakcije na mobilnom uređaju i drugi segment je jedinstvenost koja je pre svega iskazana kroz interakciju prodavaca i kupaca. Marketinška agencija koja se bavi istraživanjem tržišta naišla je na dosta pozitivne rezultate predstavljajući uređaj. Brojni restorani i prodajni lanci pokazali su interesovanje za ovakvim tipom uređaja. Biznis model bi se ogledao kroz direktnu prodaju uređaja ili kroz iznajmljivanje uređaja uz mesečnu nadoknadu. Oprema koju planiramo da nabavimo obezbedila bi povećanje kvaliteta naših usluga i smanjila bi troškove, ubrzala i automatizovala proces testiranja uređaja. Sa inovativnošću smo počeli, sa inovativnošću želim i da završim. Ovo su neki od uređaja koje smo razvili za brojne kupce. Uređaj koji želimo sada da razvijemo uz podršku Eneke. Sigurni smo da će predstavljati jedan vrlo značajan uređaj u našem portfoliju u budućnosti.